tako, da ga moš v roko vzeti, samo je, pa pač ga nekako držati. Dobro zgleda. To je to. Evo, to je iskanje barve, recimo, ne? Zanima nas, kako bi se slišal Toše, če bi ga, recimo, peli drugi glasbeniki. Recimo, če bi Bruno Mars to odpel. Bruno Mars ne bi tega pel, ni šans, ne? Jaz bi, recimo, evo Massimo Savić, kako bi to zapel. No, dej, Massimo Savić. Moja, kot v pravljici sva se ljubila, moja, misel ista naju je vodila, da skupaj mi jedno smo. Dober. Bravo! Ja, verjetno dobro. Jaz mislim, da Miha Deželak boljši imitiral od mene. Dej, no, Anastasia. Kaj pa če bi z Mihatom skupaj? Dej, prosim, Anastasia. Joj, djete moje. Ok, ona poje više, ne, itak moram biti. Dalec je nebo, ki nad mano zvizde šteje, mislim, da si tu, da mi neva čas hitreje, nisem se udal, blizu tebe vedno bom ostal. Razumeš? Srce nije kamen, ne, srce nije kamen, kad pukne naša djela, nije vrijedno, jer više ne kuca koljeno, srce nije kamen. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.